Om Savai Model Pachuak Lam Long APH Chelsea Song Atum Candidate Welcome Lam Mass Joining Program Ajay Make It Po. Lang para long BGP Song Atum Men Rat Amai PKP Pot. Ingdeng ko rin niya bukar jo sengkan isek pengkar jupon. Nijanggar benglong cintong hawar rongya phong se salu aklam along ingdeng ko rin niya hem bukar jo sengkan sesek pengkar jo kijutsi amay along may puak kahai. Bronzing lekte labet man pengke thenai local MAC akehai avijit kro laben Karbiang Long Autonomous Council MLA akehai ruksing teron 20 nang baithalang so IAC akehai het singrong per MAC Sojeng constituency KAAC lapet sod dhoram akuru sarkur po akehai sonru sing tok bipen chenglok sarkari sorkaman habe haren pen chenglok benangan akethe giding atum nang chetong du bangsa long penangan Karbi khai kaching thorji aphan lapen Karbi Doram kemisenji aphan aprang kapaprangji kaiketa kemisenji kaiketa reng dogreng ni ke dolongji aphan lapen Karbi jutang jubat khai kaike kereng eji aphan chethanchi mumdam lasonsi kejusi angdeng hempuka chusi tami misen mi atpem archu sowai ponlong dongka mukampen Sonjip Inki report Northeast Pay News. Ini political meeting kali dekat Broma meeting, Broma May. Kan isi kan kacing rumah May. Dorong itu kan dorong kita kita dorong ka bosnya. Milih umum May meeting kan aja. Jangan dorong dua dunia start dua dunia. Tapi ini kira kan dua dunia. Tapi milih kan minggu ini Karbiang ke. Apa kan dorong dua jak nanti. Kadang Krishna dulu, ahong hari dulu, ahron kini bisa. Ini tengah pindeng sempur ban tukang gunung. Ini na dorong untuk bijak dorong pindeng kerja pindeng sempur ban tukang gunung. Tapi pindeng sempur ban apkan, kan aku pen kopi magi dua hal yang sedih. Nijangkar benglong lakha hini Amri constituency am sabai model Pachuak Lam along APH Chelsea Song menjai kathar aphan kan humkar ni lapen joining ajay make it po. Non malom India nangkang pialok Lok Sabha MP election nangte bok bom ajo penangan rachari atumon nangke japing tangkring asonsi theklo lasonsi Assam mati Karbiang Long arlu sitami party aparty tin atumta ihin kachibong kachesan asonsi theklo sonsi Amri constituency am sabai model Pachuak Lam along sitami APH Chelsea Song atumpen mas joining ajay make it po pinpur make it damdang Jami po chaklon ni phai kri CR ni bersing ki rong mangpi aklam along BJP Assam election rally amai kapado ahut KAAC CEM Dr. Tuliram rong hangkaning je pon ki Amri hawar along ki APH Chelsea Song ke atia yatta ave lo puta rada thing no ning je pon bonta CEM Dr. Tuliram rong hang pen rada phan pachini det happy puthot jami po chaklon ni phai kri chok arni EMD uping maslai ahem atheng no pen maslai kachu tikia sok boi kang raidu sonsi bangsa mai along kadu kawi don harup khora pro kebra nar kep ahem tun atum BJP Congress ASDC ATF asong along kedu an atum puthot APH Chelsea rat chari asong along chipa ogdon tanglo lamang sa mai along aluhiman peng mega chetong dun APH Chelsea MP candidate joining tikathar wathalang so LACMI Phu Bikram Hanse lapen kursing timung atum pen chenglok penangan APH Chelsea Song alok claim dam rapet kitigiding atum chetong dun renti labang sa mai long jasimet non angkeleji MP election alok APH Chelsea Song men ke thordun jai kathara phan ki ongdong awot pen kapahai ponji aphase alang litum pen chethan chimum pon lasu along sexual awareness lapen article 244A abot thaksetami radaban than pachini pa Amri pen hemari bangom report Northeast Pay News. Ali adon pu adon harup hora hokebra nerkep 558 adon BJP pen ong nai lo lapen ke ADF pen dolo lapen ke Congress pen lapen ASDC pen la along tin meta party tin meta nang join to at lo
dake BJP da vedet ason lobon dake laben ASDC laben hala ADF atung Congress tum da vedet lo dake non ke larni tum pini dak swai a field body high school field along si nil tum meeting itu nang le tum ra ke hai pon ye phan ning je thema amri pen ning pining bang ning ke tu pe melo amri ben na ning khelo amri ben ga hai ver he ta pining bang ning ke tu pe melo ning hok pen ta di mahasawan an el tum long se nang dun et lo non ke di mahaso long ko ana percentage me pon nang le tum hadak 70% bak ni tum hai ji pu se arni si hala daniel lang thasa mata aning ji dak pini armu phai ga chitong bang da suri pho 5000 6000 la song bong ar ko aro ke jon ye lang ki nang le tum ning che the do lang ma amri dolang nang jon pini nang dun un e tum da du ja tu na po yo arve ke jang pot mane gari na alu dun ne tet po da ke development of that committee di wrong be thik lama si gari ta na alu dun ne det arve ke jang pe na pot nang le dun ne det ako nang ke join un thui lang ta tu la meeting na nang dun je la pasar simbol apa thak dak pen pachini thak simbol bang ke la ke chini nang ji la ke kesi lo kesi ba napit pura pu english pe nge sisar pule lalu la to ke athema ilitum ke register telang di amasi ilitum phan torch bang ke la bjp tum nang chidun de amat hala gsp to phan pide la simo vote ke pidam atum antala bange phola nang nelo la nilimen adung kesi adung torch ta doji setahala torch bang ela ke battery ki ek tang la pen mamor ke chotang torch lo hala bang ke la si kesi bang along si nang litum vote pinang po hala ki sia dong bang APSLC pu si tok ima independent pu si tok ji sa kesi dong bang independent pu si tok ji nelimen doji independent pu si tok ji ada APSLC pu tok ti itu register te tang po Lakhakri Silangpur constituency Hawar Bukulia Higher Secondary Pathuak Lam Along Patumi Jangni Achikloni Phai Kritrok Arni BJP Asong Atumben Wood Kerek Rad Amai Pikang Nipon Mangso BJP Asong Atumpen Langpur Rangkang Along Rad Amai Pikaman Pon Along Kaningje Ponke Lok Sabha MP election Jongsi ke Hailu Pulu Tangtik Rong Rup Arlu ki Jun Alang Karen to War Uronado Job Card Ration Card Lape Kapre Kaching Thur Asai Amu Klempon Pu Pusi Ningje Pon Lape Labang Somai Along KACEM ake hai Dr. Tuliram Ronghang Langpher Arada Thengnu Along Lam Kaningje Pon Atengke 20 crore se atangka Langpher Angkang Along Kaching Thuramu Klempon Pupusi CEM Ronghang Asang Hopet Ningje Pon Lapet Nonangkeliji Lok Sabha MP election along Jangmia Chikloni Phaing Koratrok Arni Pidong Amir Arjan Along Wood Pira BJP Asong Pen MP ang hoy alo kachepate dun Amar Singh Tiso aphan ki ong dong awot pen pahay dun lonang lapen karbiang long article 244A alam paningje dun lonang pusi bangso ma elong ningje po lapen bangso rada mai pialong Langpher constituency ang kang rada tum don pharuke thumsu se ahem tun atum BJP asong along chapa ogdon renti Langpher ang kang along BJP asong pen wood kerek amai pialong aluhi sarpuaman peng pen KAAC CEM ake hai Dr. Tuliram Rohang ex-MP Horan Singh Be MLA Bida Singh Ingling MLA Dorsing Rohang BJP Asong Pen MP candidate Amar Singh Tiso Mongwerong P Langpher constituency ex-MEC Ram Singh Timong Lapet Langpher local MEC Mati KAAC along EM Madhuram Lake Thelpen BJP Asong along ke claim ki theke ding atum chetong dun pen Langpher constituency arat atum bang suri phoso se amulok chetong nu si bang sobut kerek amai pi misen pet pachun pot Wolongko Maji Penjoy Kim Taru report Northeast Bay News তাৰপিছত ইয়াত লাংফেৰ MC সমষ্টিক আজি আমি শেষ কৰি যোৱাবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰম নেথে তেওঁ পাইছে 16,141 আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পাইছে ইয়াত পূৰ্ণিমা ৰংহাংপি 4,000
4093 গোটেই প্ৰায় 12,000কৈ অধিক আমাৰ লিড লৈ আছে এবাৰ যাতে MEC ইলেকশ্যনৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল নিৰ্বাচনৰ পিছত ডেৰটা বছৰৰ পিছত বহুতো কংগ্ৰেছ আৰু APSLC আৰু ৰিজনেল পাৰ্টি যোগদান কৰিছে গতিকে এবাৰ এই লাংফেৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 25,000কৈ অধিক আমি লিড পাম গতিকে ৰাইজে ওলাই আহিছে আপোনালোকে জানে এবাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত সকলো কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমাচা ৰাইজে এতিয়া ওলাই আছে প্ৰত্যেক সমষ্টিত মই মিটিং কৰিব গৈছোঁ প্ৰত্যেক সমষ্টিও 1,000 2,000 500 1000 পৰিয়ালে বেলেগ বেলেগ দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে গতিকে যোৱাবাৰ হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া তেখেতে পাইছে 2,30,000 প্লাছ ভোটৰ পৰা তেখেতে জিত লৈছে এবাৰ অমৰ সিং টিছক তেখেতে 4 লাখকৈ অধিক লিড হ'ব লিডৰ মাৰ্জিন 4 লাখকৈ অধিক হ'ব ডিমাচা অপজিশ্যন গোটেই মিলিলে মাত্ৰ 5,000 ওপৰতে পাব 5,000 ওপৰত তলত মানে ওপৰত নাপায় মানে 5,000 ওপৰতে পাব অপজিশ্যনে আমি বাকী 1 লাখ প্লাছটো ডিমাচাৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী সমষ্টি দিছে ছাৰ ইয়াতে আৰু এটা সমস্যা আছে বকুলাঘাটত কিয়নো ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ কথা দিব ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো আমি চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে সোনকালে এইটো চেংচন হ'ব বুলি তেখেতে আমাক দিছে ছাৰ আৰু এটা সমস্যা আছে বকুলাঘাট মেডিকেলৰ পৰা ৰুকাচন কলেজলৈ মেডিকেল কলেজ পথটোৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এইটো আমি স্কিমৰ বনোৱা হৈছে এইটো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি এইটো কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম ছাৰ আৰু ফৰ্মাৰ বডি ৰং পি আৰু পিডাৰ দিছে তাৰ কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় আপোনালোকে জানে যোৱাবাৰ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনত বডি ৰং পি অপেনলি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ দলৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে তথাপিও আমাৰ যোৱাবাৰ লিড কৰিছে 2,000 প্লাছ অভিজিত ক্ৰয়ে তাত লিড কৰিছে চিন্তা সমষ্টিত কি আৰু তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফেক্টৰ নহয় নেকি নহয় আপোনালোকে জানে যে এতিয়া কাৰণ এতিয়া দিনে দিনে সদায় যোগদান কৰি আছে আজি এজন ওলাই আহিছে বা এজন ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰাটো আপোনালোকে দেখি পাইছে হ'ব